Så Justin Bieber, som i dag udkommer med sit tredje album, det har udløst noget, der minder om en ungdomsfolkefest herinde i Tivoli. Og det kan godt være, at værkuderne og meteorologerne, de varslede, at der skulle være dårligt vejr. Men hvad sker der, når Belieber-pigerne møder op? Så åbner himlen sig til solen. Og der bliver lykke derude. Er I med derude, piger? Sådan skal det være. Og er I klar til at møde Justin Bieber i det interview, som Morten Ræsen har været i Oslo og lavet med ham? Det I kan se lige nu, det er, at ude på plænen her midt i Tivoli er en masse Justin Bieber-fans samlet. 2 af dem har fundet vej her i studiet, det er Karoline og Emilie. Velkommen til jer to, og velkommen til dig, Morten. Det her hysteri, det er jo ikke helt nyt for dig, Morten. Du har oplevet det før, for du var i Oslo. Hvad er det, du så op? Jamen, jeg skulle op og lave et interview med Justin Bieber, og sammen med en masse andre europæiske pressefolk. Der var en stor pressekonference, og så var det meget hemmeligt, hvor han ligesom skulle bo, og der skulle være en koncert, og der var ingen, der ved, hvor det var. Og så møder der altså 3.000 piger op ude foran det her hotel, og det går helt bananas. De her piger, de vælter afspærringerne foran hotellet, og til koncerten om aftenen, der er 15-20.000 piger, der møder op. Altså det var det, som skulle have været en hemmelighed til at starte med, ikke? Og på et tidspunkt, der åbner jeg faktisk vinduet fra det hotelværelse, hvor jeg skal interviewe Justin Bieber, og bare lige filmer ud. Og så tænker de, det er mig, og så kan man bare se, hvor helt sindssygt hysterisk det er med den mand. Og det er det klip, der kommer her. Due to security reasons, we had to evacuate the building, so there will be no press conference today. Og det der jo altså skete deroppe, Morten, det var, at alle interview blev aflyst, fordi Bieber har skulle ud, undtagen interview med dig. Hvad der også blev aflyst, Emilie, det var, at nogen af jer havde vundet en konkurrence, hvor I skulle ind og møde Justin Bieber, og du var taget til Oslo. Ja. Hvad skete der? Altså, vi kom ind til stedet, hvor vi skulle møde ham, og vi havde fået at vide, at det var meget hemmeligt, jeg ikke må sige det til nogen. Og der var bare simpelthen så mange piger, der stod og skreg ude foran. Og da vi så kom ind, så sidder vi og venter i 10-20 minutter, mens Morten han laver sit interview med Justin. Og så bliver vi kaldt ind. Og jeg er ved at gå helt i sort, fordi jeg glæder mig så meget, at jeg vil besvime. Så kommer vi ind, og så er der sådan en dame, der stiller sig op på et bord. Og så fortæller hun på engelsk til alle, at Justin er nødt til at blive evakueret for vores sikkerhed og for Justins sikkerhed. Hvad reagerer du? Jeg tænker slet ikke noget, jeg går bare helt i sort. Og jeg vil lade mig at græde, for der er små piger med os på den tur der, så jeg holder de inde, til jeg kommer tilbage på hotellet. Men så kan det nok være, at tårerne skal frit løb. Ja. Har du gået og drømt om at møde ham også? Rigtig meget. Ja. Du har hele tiden drømt rigtig meget om Justin Bieber, ikke? Helt vildt. Hvor meget fylder han? Han fylder rigtig meget. Altså, man hører musik hver dag, og man hører bare hans musik hver dag, så det fylder enormt meget. Også bare sådan hele ens tankegang nogle gange. Så, altså, ja. Det er bare... Han er der bare. Han er der bare. Morten, har du helt forstået, hvor stort det her det er? Altså... Nej, det havde jeg faktisk ikke. Altså, jeg havde det sådan lidt at sammenligne med Take That, Backstreet Boys og New Kids on the Block og de her boybands. Og det troede jeg var stort. Jeg vil sige, at jeg har sådan oplevet relativt meget med sådan stjerner rundt omkring, men det her har jeg aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Jeg har aldrig nogensinde oplevet så dedikeret fans. Jeg prøver, det her det er en releasefest. Altså, Justin Bieber kommer jo ikke andet end på en stor skærm, og prøv at se, hvor mange mennesker der er mødt op derude. Det er helt sindssygt. Er I stadig med derude, piger? Nu lover jeg, at vi skal nok lade være at trække den særlig meget længere. I skal få lov til at møde Justin Bieber om et øjeblik. I efteråret havde vi jo stor Bieber-bingo over i Banegårdshallen, hvor en pige vandt et møde med Justin Bieber. Og det kan nok være, at det trækker noget i tårkanalerne. Morten, jeg ved, du har spurgt Justin Bieber, hvordan han har det med de her fans. Klippet kommer her. Så godt imod ham her. Justin, it's good to finally meet you. Good to meet you as well. I have something I want to show you because your fan base are pretty amazing. You played in Denmark last year, and prior to the game we played on the morning show that I do called Good Morning Denmark. We played a game called Bieber Bingo. I just want to show you how the girl who won reacted. Nummer 60! Oh, she's crying. It's shaking. Oh, how do you feel when you see something like this and realize how much you actually mean to your fans? Just the type of impact that I can make on people just blows me away sometimes.
the fact that that these people, like I have girls that fly to different shows to see me, like just incredible things, like buy me things, like just figure out what my favorite things are and just, you know, get them for me, and just they're all just so sweet and thoughtful. Caroline, hvorfor er det, at du elsker Justin Bieber så højt? Jeg elsker hans musik rigtig meget. Hans musik, den rører mig bare på en eller anden måde, fordi jeg kan enormt godt lide den måde, han synger på, og den måde, han skriver sange på. Og derfor synes jeg bare, altså hans personlighed er jo også helt fantastisk. Altså, hvad jeg har fået indtryk af igennem filmen og bøgerne, jeg har læst. Så som om den historie, den fylder rigtig meget. Altså historien om, at han som 13-årig pludselig blev opdaget på YouTube og sådan noget. Har du fuldstændig styr på Justin Bieber-historien? Kan du det hele? Ja. Hvad er der fascinerer dig ved det? Men det er, at han kom fra ingenting. Han var fattig i juleaften og sådan noget. Der måtte moren og ham, de måtte komme et sted hen, hvor de donerede mad til dem og sådan noget. De har simpelthen ikke råd til det selv. Og så går han ved bare at lægge nogle YouTube-videoer ud, så når familien kan se det. Og alle bare opdager ham, og bliver ringet op, og han bare bliver så verdenskendt. Og nu er han bare alt jo, altså. Det er jo voldsomt for en dreng at blive opdaget som 13-årig. Han er nu blevet 18 år og har i 5 år jo oplevet det her med, at rigtig mange af jer rundt over hele verden er vilde med ham. Med til at passe på, det spurgte om Morten, er der specielt 2, nemlig Gud og mor. Probably the biggest fan is your mom. Your mom was the main reason for your career to take off when she put videos of you playing music on YouTube. You're 18 now. What kind of role does your mom play in your career now? Well, me traveling, I've been traveling a lot, and my mom, at first, she traveled with me everywhere. So she's now kind of taking a little break because, you know, she's tired of traveling and she kind of wants to do her own thing right now. So she's still very much my mom, and she's still there for me, and she's still, yeah, she's definitely. Okay. That's true. Does she ground you when you're not behave? She legally can't ground me anymore. I'm 18. Okay, but half a year ago. Yeah, she could before. What have you learned from her? She have had a tough life earlier, maybe drinking too much, experimenting with drugs and stuff. I've learned a lot from her, a lot from her, a lot from my dad, and you know, they did a lot of things that, you know, basically my mom was like, I did this so you didn't have to do it, and you know, so it's just like I saw what they went through and how, you know, how hard it was, and so for me it's like I don't want to make the same mistakes that they did. That just would, you know, they made the mistakes already, so I don't have to. Don't you ever feel like, you know, when you've been through a tough time, just, you know, go to your hotel room, empty the minibar or something like it? No, I mean, I think that's when, you know, you start getting in trouble, and when you start counting on things to, you know, just numb the pain. You know, you have to deal with things that are going in your life and actually deal with them, not, you know, use other things to deal with that. Your mom also raised you as a Christian. What does God mean to you? God is, you know, definitely, it's something that, like, I strongly believe in, you know. What does it give you, or why is it important to you? I think it's just important, you know, it's something that, you know, keeps me grounded, you know. I talk to him, you know, I wouldn't be in this position with, you know, without God, so I just definitely just make sure to, you know, honor him and you know. But now when you have everything, do you still pray? Do you have something to pray for? I mean, that's the thing. If, you know, if you stop praying, you know, God, He gives you all these gifts, and then, you know, if you start being, you know, ungrateful, He can take them away just as fast as He gave them to you. So you always have to be thankful. Sådan der, Justin Bieber. Er I klar til at mere Justin Bieber med? Det tror jeg nok. Morten, han har jo besøgt Danmark tidligere. På et tidspunkt, der boede han på et hotel i Jylland, hvor han skrev på sin Twitter, er midt ude i ingenting, og det er koldt. Hvordan er hans forhold til Danmark? Jamen, jeg tror faktisk, han blev ret skræmt af det her. Han fortalte lang tid, mens kameraet var slukket. Det her, det var bare det mest grænseoverskridende, han nogensinde har prøvet. Det var et ombygget sindssygehospital og sådan noget. Så jeg tror, på den ene side, så synes det var lidt skræmmende. På den anden side var han ret glad for de piger, som også står her i Tivoli i dag. Ja, du spurgte ham også om hans forhold til Danmark. Det kommer her. Do you remember anything from your visit to Denmark? So Denmark, we stayed in like this crazy hotel, and it was like it used to be an insane asylum, and they changed it into a hotel, and it was like in the middle of nowhere, and it was like the scariest thing I've ever been through ever. It was crazy. The main question all your fans have asked me to ask you is,
Do you ever come back, or did that mental health? No, not at all, not at all. I will come back to Denmark, yeah. Of course, I love it there. It was nice. Så kan det nok være lige nederste juleplanen skal jeg hilse til Justin Bieber. Han lovede, at han ville komme tilbage til Danmark. Kan det bare mere skære dig lidt? Ja. Ja, det er godt. Han lovede det. Kunne du sagt på fjernsynet, så man skal holde, hvad man lover. Morten, en ting, man ikke kan komme udenom, det er, at man kan høre på pigerne her. Hans sang betyder utrolig meget. Hans historie. Jeg vil tro, at hans fysik også spiller lidt ind, og det skulle vi også snakke lidt om. Jeg vil sige, både hans fysik og så hans kæreste, har han ikke en, og er der i virkeligheden mulighed for en fan til at blive gift med ham? Jeg tror nok lige, vi måtte have det klip. Det kommer her. Justin, I asked your fans on my Twitter and Facebook account what they wanted to ask you about the most, and a lot of people actually asked about how you keep your body shaped. But I can answer that because I saw on Mike Tyson's Twitter profile that he had given you boxing lessons. How did that come about? Well, I met him through a mutual friend, and basically, I went over to his house in Vegas, and you know, we kind of sparred it up, and it was fun. He's a really good guy. How was it to box in front of the king of knockouts? It was crazy. You know, he actually, Mike Tyson actually told me that if he gave me a few lessons, I could, you know, be pretty dangerous. So watch out, guys. No, I mean, I don't know if you guys know. Okay, so Pretty ripped. Guys. Pretty jacked. I mean, going hard in the gym. oh yeah, so you can do it? No. You win. Oh yeah, that works. Girls, you don't want a beefed up, jacked guy. You just want a nice, someone who can fit in clothes nicely and, you know, stuff like that. Spaghetti guys like me and Justin. Yeah, you know, lanky arms. Like, who cares, right? Exactly. As long as, never mind. So, never mind. Actually, there were, of course, one more question your fans wanted me to ask you. It was dozens of variations of the question. Will you marry me? Yeah. And of course, also they want to hear about your love life. Yes. How is it? It's good. Are you in love still? It's good. Love life is good right now. Are you still together? Good, yes. Yes, we're still together. So you are married then? But no, I didn't say that. I'm not married. I'm not married right now. So There might be a chance. there definitely is a chance, yeah. Yeah, I'm not married, guys. There's no ring on my finger. Fik I den derude, piger. Morten, Karoline og Emilie, tusind tak for besøget. Vi krydser fingre for, at Justin han snart dukker op her i Danmark. Sidste spørgsmål til jer derude, piger. Synes I, Morten Ræsen ligner Justin Bieber lige nu? Tusind tak, og god aften, Danmark.